Akasban Imphal Nayani Devi na pau pajari ahan badamaru ay pau Manipur Bidhan Sabha na nga si tungan-tungan ba bibak singi demand for grant sing kanaduna pas tawgani. Mukhyamantri Nongthombam Biren na nga si Manipur Bidhan Sabha da haikre Raja Sarkar na minority singi damak yafatahrangi tabak kaya leptana paikatli. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi न्यू दिल्ली दा मालदीव्स की राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिगा वरी सानगनी अमसुंग कॉमनवेल्थ गेम्स दा भारत ना सनागी तकमान अहुम लुपागी अहुम अमसुंग सेंजेंगे अहुम पुन्ना तकमान मापन फंगदुना तरुक सुबदल एरी Manipur Bidhan Sabha na nga si tungan-tungan ba bibak singi demand for grant sing kanaduna pas tawgani bibak sing adudi land revenue, stamp and registration, finance department, state excise, sale tax, other tax ni social welfare, skill, labor and employment mantri H Dingo Singh na nga si Manipur Bidhan Sabha da haikre Raja asigi sinmi singi oiba matam gi thaurang sing laukhatuna makhoigi khusuman hingat anabagi wafam sarkar na kumna khanari Congress ki MLA ke Ranjit Singh na wahang matamda hanglakpa potchagi mamal hingalakliba si yenglaga nomagi khusuman da hingjaba sinmi singi damak sarkar na kari thaurang laukhatlabagi haina hanglakpa wahangi paukumda Sri Dingona hai nomagi khusuman da hingjaba sinmi singi damak khallaga Raja sarkar na makhoigi nomagi khusuman asi karam Mawngde hengatpa yagadage haibadu sarkarna khanaduna athuba matamda sinmi singi damak makhoigi yaiphanabagi damak thaurang lokhatlagani thabak sing asi athuba matamda paikhanaba thaurang toba ahore Mukhyamantri Nongthombam Biren na ngasi Manipur Bidhan Sabha da haikre Raja sarkar na minority singi damak yaipha thaurang kaya lep laitana paikhatli MLA Sheikh Nurul Hasan na minority singi damak sarkar na yaiphanaba thaurang kaya paikhatlabage haina hanglakpa wahangda Mukhyamantri na hai minority singi damak mahima sing tamba amadi yaifa thaurangi khudong chaba pinabagi damak mafam kaya da sarkar na thabak paikhatnaba thaurang taure mahakna hai maitai pangal gi damak mahima sing tamba da hena khudong jana bagi damak thaurang kaya lokhatuna thabak tawba hauragani minority singda hena phaba mahima sing tambiba haibasi sarkar asigi achetpa phirepni Manipur da ngarang mioi yangkai mapan nong na COVID-19 positive oiki positive oibagi chang chada mapan dasmik mapan ni Raja gi haksal bibak na ngarang numidang waram thopat cherol amada hai haukiba pungkun mari da punna sample changma mar phudra mari test tobgi manungda mioi yangkai mapan nong na positive oiba thengna khi hai riba matam asida COVID na naba mioi mar phudra mapan naba pakiba galoina na naba pakiba apunba masing lak amali sing kuntra taruk changma ahum sure naba Parapagi chang chada mar phudrani pandasmik amada leire Raja asigi oina hujik active case masing changma amada leire hairiba matam asida laichat asida mioi amata leikhidabagi pau leite adumoinamak hujik phawada COVID-19 laichatagi leikhidaba masing lising ani chamakun mapan sukhre Laibak sinba thungbada chathariba COVID vaccine kapagi thabakta Raja sida su hujik phawada vaccine dose la kuntrama thoili jingmapan chatet kuntramari kapkhre masigi manungda ahanba dose da lak tara taruk lising tramnga chatuk ani suba dose da lak tara ni thoili singmar phutare chatet kulumdoi amasung precaution dose da lak ani lising taruk samri mapan yauri ngasigi oina mioi tara mathoi vaccine kapkhre Birmingham da chathariba Commonwealth Games da Manipur gi Maibam Suchila na ngarang judo gi kilogram ni phuni pan gi category da lupa gi takaman lore final match da mahakbu kha Africa gi Michaela White Buina maithiba pi ki badegi mahak lupa gi takaman phangkhibani lisingani tara mari da pang thokiba Commonwealth Games da Suchila na lupa gi takaman lokhibani Maibam Suchila Devi na games asida lupagi tangman loba ngamlakpada Pradhanmantri na thagatpa phongdokre Twitter da thagatpa warol amada Pradhanmantri na hai games asida Suchila Devi na lupagi takaman loba ngambaga loina na mahake hithoi singtoiba adu uthokpa ngambagi damak leibak asina chauthokchai amaromda Manipur Bidhan Sabha na sungarang Mirabai Chanu amasung Sorok Haibam Bindyarani anina Commonwealth Games ta medal laurakpagi damak haraw nungaiba phongdokrabani
Commonwealth Games की medal telida Australia na sanagi takpan kuntramathoi lupagi kun chenjengi kun punna takaman humpudramathoi phangduna khwaigi makokta leiri England na sanagi kun mathoi lupagi kunithoi amasung chenjengi taramathoi punna takaman yakai mari aduga New Zealand na sanagi taramdoi lupagi taret amasung chenjengi mari punna takaman kun mari phangduna ani suba amasung ahum suba da leiri Bharat na sanagi ahum lupagi ahum amasung chenjengi ahum punna takaman mapan phangduna taruk suba da leiri प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आजादी का अमृत महोत्सव सही पालन थौरंग मरी लेना मियामना हर घर तिरंगा की इहौ असी हेन मपांगल कलहनबा अपील तौरी श्री मोदी ना अगस्त 12 15 फावी मनुंगदा युमथोंग खुदिंगदा जाति की मचु अहुम की फिराल धेटपिनबा हाइरी थौरांग असिना अखोइगी जाति की फिराल हेन नक्सिनबा मरी थंबा ngамlagani All India Radio Imphal की रीजनल न्यूज यूनिट ता मणिपुरी पाउगी कैजुअल एडिटर खरा असाइनमेंट बेसिस ता लौगदौरी माहिगी था ग्रेजुएट ओइबगा लोइनाना जर्नलिज्म दा चाही अमदगी तादना डिप्लोमा पाइबा अमसुंग रेडियो नत्रगा टेलीविजन दा ई पाउगा मरी लेनाना थबक तौरपा मियोसिंगना फम असिगी दमक दरखास्त थाबा यागनी एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट www.newsonair.gov.in नत्रगा www.prasarbharati.gov.in दगी डाउनलोड तौबा यागनी ताबीरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी न्यू दिल्ली दा मालदीव्स की राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिगा वारी सानगनी लुचिंगबानी ने वारी सानरबा तुंगदा यानचे कयासु सही तौनरबा याय श्री इब्राहिम नंगासी नुमिदांग वायरम राष्ट्रपति भवन दा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गसु उनगनी महांगारंग नुमित मरिनी की भारत खोंगचतन न्यू दिल्ली दा थुंगलखिबनी महाकपु केंद्र के मंत्री संजीव बलियाना तारामना ओखी महांगना अवांग बथाकी ललोल इतिकी मिहुत कांगबु अमगसु लोइनरकली मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न सुंगरांग नुमिदांग श्री इब्राहिम गा उनकी ट्विटर दा थागत पकवारोल दा डॉक्टर जयशंकर न हाई भारत की युमथंगनबा लैबाक न अहानबदा हाइबा वाफमगा मालदीव्स की भारत न अहानबदा हाइबा थौसिल असिगा यामना चुचिनबा मा ओइरी मसिना भारत अमसुंग मालदीव्स लैबाक अनी की मरी हेना चेचिल हलगनी श्री इब्राहिम न हयेंग मुंबई दा चटकनी लोकसभा दंगारंग पोचगी ममल हेंगलकपगी मतंग खनखरे खना नैनबा दुपदा पाउखम पिरदुना सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमन हाई मालेमगी ओइबा एजेंसीसिंगी रिपोर्ट मतुंग इना भारत की सेल थुंगी फिबम असी ख्वाइदगी खोंजेल यांगबा अमा ओइरी अमसुंग लैबाक असिगी सेल थुंगी फिबम दा अकाइबा लाकने हाइबगी चिंगनानिंगाइ लेते श्रीमती सीतारमन हाई कोविड-19 मरम ओइदुना मालेंगी ओइना सप्लाई चेन दा चाउना अकाइबा थोकनखी अदुमोइनमक भारत नदी इन्फ्लेशन की चांग चादा तरेट की मखादा थम्बंगमली मदुगी ममंग दा खन्ना नैनबा दुदा सरुक यारदुना कांग्रेस लुचिंगबा अधीरजन चौधुरीना लैबाक असिगी सेल थुंगी फिबम असी खुदोंग चिनिंगाई ओइरे हाइरदुना इन्फ्लेशन की चांग अमसुंग थबक फंगदबगी चांग लेप्तने हेनगलकलगनी हाइबगी नुंगनांगबा सभादा फोंदोखी लैबाक असिगी ओइना चाथरिबा कोविड वैक्सीन कापगी खोंजंगदा हौजिक बाहुगदा वैक्सीन डोज कोटी 1.3 लाख हेन कापखरे हक्सेल मंत्रालयना हाई ngaranggi ओइना कोविड वैक्सीन डोज 1,63,63 हेन कापखरे कोविड-19 दगी नाबा फरकबगी चांग चादा 42.3 लेरे मंत्रालय असिना हाई हौखिबा पुंग 20 दा कोविड ना नाबा मिउली सिंग 13 हेन नाबा फखिबा अपुनबा मसिंग कोटी 3,53,000 दो यौखरे अमरोमदा हौखिबा पुंग 20 असिदा कोविड के अनोबा केस 13,493 थेंगनखी मछि थारगा हौजी एक्टिव केस मसिंग 1,19,58 हेनखरे अरोइबदा मरुइबा पाउ अमोहना मणिपुर विधानसभा नंगाची तोंगान तोंगानबा विभाग सिंगी डिमांड फॉर ग्रांट सिंग खनदुना पास तौगनी मुख्यमंत्री नोंतोंबम बिरेन मणिपुर विधानसभा हाइख्रे राज्य सरकार माइनॉरिटी सिंगिदमक याइपथौरांगी थबक कया लेप्तन पाइखली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली दा मालदीव्स की राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिगा वारी सानगनी अमसुंग कॉमनवेल्थ गेम्स दा भारत ना सनागी तकमान अहुम लुपागी अहुम अमसुंग छेंजेंगे अहुम पुन्ना तकमान मापन फंगदुना तरुक सुबदा लेरी पाउ लोइजरे।